Tokom Prvog svjetskog rata, vojnici su shvatili da je gledanje vremena iz džepa sporo i nepraktično. Tada nastaju prvi ručni muški satovi, adaptacijom džepnih prikačenih na narukvicu. Robusni, čitljivi, neki sa zaštitnom mrežicom preko stakla. Jedan od prvih namenskih muških ručnih satova bio je Cartier Santos, napravljen 1904. godine za Alberta Santosa, brazilskog pilota i avijacijskog pionira. Ovaj sat se smatra prvim modernim muškim ručnim satom namijenjenim za svakodnevno nošenje. Nastao je iz potrebe jer u avionu je bilo nepraktično vaditi džepni sat. Rješenje je bilo sat na ruci, uvijek vidljiv. Dizajn koji je promijenio sve. Kvadratno kućište potpuno drugačije od tadašnjih okruglih satova. Vidljivi šrafovi na bezelu inspirisani industrijom i avijacijom. Rimski brojevi ostali su DNK Cartiera do danas. Plava krunica sa safirom, luksuzni detalj, ali funkcionalan. Prvi modeli su imali mehanički mehanizam ručnog navijanja. Proizvodnju je kasnije standardizovao Louis Cartier. Masovna proizvodnja počinje 1911. godine. Ovaj sat je bitan iz nekoliko razloga. To je prvi sat dizajniran za muškarca, a ne adaptacija ženskog modela. Dokazao da ručni sat može biti praktičan alat, ne samo nakit. Postavio je temelje za vojne i pilotske satove. Santos danas. To je jedan od najdugovečnijih modela u istoriji satova. I dalje u proizvodnji već preko 100 godina kasnije. Prepoznatljiv dizajn ostao skoro nepromijenjen. Cartier Santos nije samo sat. On je trenutak kada je sat na ruci muškarca postao normalna stvar. Tada je ručni sat postao standard za muškarce širom sveta. Od vojske do svakodnevnog života. Ako volite priče o satovima koji su menjali istoriju, zapratite kanal i pretplatite se.